ngasi ki debate ki topic haibadi mahiroi ama oina mahiroi look yaubada kana banatana amangba matta leiti haibasi very fine and very interesting topic masi gi topic asida satra singna for the motion and against the motion fajana masa masa ki point pibi rakani haibasi ai thajaba leijai harib debate ki maramdadi ai jamna haijararoi masida aina asagi oja komlana haibiramba amsu masiga yauri bo oja singsi amsu yaurok taba oja amatta yaurum lo haibasi ai thajai loina amsu dagi haurak bo oja sing ngakani he na yaurum ba likna sacrifice toramba adugi level dia sum leigani aje ngasi ai oja komla si mang da phami aina ai haije banate akoi gi samaj seva oraba oja komla si amsu da oja sina matamama da president oina pubiram duna akoina college ta mingi matamda ngasi bawada amsu gi advisor oiduna oja sina uduna chatpiri akoi bu laptak piraga oja si yamna thaganinga oiba oja ni akoi gi All Assam Manipuri Student Union asi Assam gi oiba union organization asida wajagumba akoina phangba ibasi akoigi we are lucky enough loina na akoigi mantri oibirmaba akoigi ise Chandravati gi husband oja biren chu yaubiri masi akoigi laibak phabani haibasi ai haijeningi aina GC college tamlingi matamda 1990s ki warini masida ai samaksu amsu yaujerami masida akoigi bijando oja komla khambira bijando Horidas Babuchan Chowden GC College akoi amsu unit and GC College Student Union aina su leirami hariba asida akoi gi hoje aigi chan Merina S Merina Nehru College ki Manipuri Department ki Assistant Professor oina pubiri hariba ichan Merina si ma Manipuri Department ki ojani aduna ai Manipuri Department natragasu ai political science ki mahiro yama oina tamjaraga su ai matamadu dagi hauna Manipuri Department nge jamna kusam nana aibadi Manipuri logo satra sing mari marumapang sing bijando Horidas Chowren ai jamna nakna closely ai kusam nari haijeningi ado hoje Manipuri da onas hangi basi 1956 ta introduce tawraga haji phawda laiba akoi gi jamna chakaliba khongjang asi ai samaksu yaujaki major role lautragasu maning de inajaba oragasu bijando Horidas Babuchangi matamda ihan hana Manipuri onasi hangi bani haibasi ai thamjage 1990s ki warini adu Manipuri onas hangi basina ngasi akoi gi miti masasi mairoi sing akoi gi Manipuri tambada kayam kana re haibasi ngasi ngamkhai letana masi kana balai Manipuri onas Janata College tasu lai adu Nehru College tasu lai GC College tasu lai Kasa College tasu lai ate college tasu soidan leramani haibasi I believe it aduna hajeki globalization siga hongaiba globalization interconnectiveness samna haibada suk chawraba bharatbasi just like a global village America silaptre America si inata laibadu mai tawre it is due to globalization interconnectiveness asigi globalization asida akoina hongaiba akoi matamda lairiba lairi khutam haujikna hongaiba lairi khutam akoi matamdadi mawong amagi lairi khutam ne syllabus hajik lairiba ai isagi political science ki mahiro yama oina ina hajaningi sai hajik isa na college asida takcheri basi political science da hongaiba syllabus si political science mamdra sini da hajaningi matamadu da lairiba syllabus adugi matungda choice based credit system CBCS ay namu lakhre adugi matungda amukamu lakhre NEP 2020 ayana ayriba NEP 2020 asi aji yauri ba icha sing satra sing loina masida tamba ngaktani akoi gi madam Merina su yaubiri masi maroina Assam University da 2023-24 session dagi chanaba hogi bani the main feature of the NEP 2020
is FYUG Samna Harabada 4-year undergraduate program is to make undergraduate education more student-centric than teacher-centric or system-centric. Masida haribasi student-centric na hena piba more than the teacher-centric and the system-centric. It is designed to provide a flexibility to students in choosing their respective subject, broad-based, multidisciplinary, and holistic education at the undergraduate level. Masini maruoina NEP 2020 ki maruoina aim thamibasi. Masida akoi satra singh nasu dum khangbiri jamna holistic oiba education si launch tawbani NEP 2020 na purei ba khongthang asi asa masida akoi ki satra singh si yamdrabada student centric oiba not teacher centric oitaba not system centric oitaba masida anang singna phanarangani koi 5th semester da exam samna haijage anang singna akoi ki internship aidana akoi ki 5th semester da mark yankhai gi ariba internship asi maroina masida field work haibam su leire internship asida akoi ki kari haiba tare aduga ki community engagement haibam su leire adu project work haibam su leire asi any da toba jai hariba internship asi maroina farm gumba industry gumba business organization gumba samna haiba da panchayat municipalities local health gumba da masi akoi ki masi ki maramda akoi ki nainaga doba engage tawgada ba internship ni akoi ki masida lairi ba saina haje ki bado flexibility aibasi masida flexible laini kana gumana ai sahi amatan tamge anitang tamge mari ahum tamge mari tamge haiba ki suma adu ki certificate laini masida kana gumana akoi ki internship asida samna haiba da farm gumba akoi panchayat gumba local area da magi internship subject adu adumaina college tagi ayabam lauraga tawdragasu samna habada nangi baba ko nangi baba se lomi natraga electrician oirai laurasi nangi baba na tamibi electrician gi bigdado nangna kariguma madu tamjaraga internship aduga field work tawjaraga nangi baba si na pirakpa certificate se college ne approve tawragadi adusu nang internship ni haina oiba yai natraga nakhoge baba se lomi ni lomi na noi baba na hairiba lomi ki thabagasi nangna fajana karam minor sambok koini karam minor lawya yangeni karam minor lawon poigeni hairibagi bigdasi nangna fajana tamaga noi baba na pirakpa iraga piba certificate aduna karigumba college aduna nangna tamiba college aduna approve tobiragadi adusu internship amakhakni haibasi ai thamjage masiga piningi base kaino haibasi na koina amakhatanda confine tawdaba masida IDC ana subject ama soidana yawbani masigi IDC si na koi ki DSC de kisu oiba yate DSM 1 2 de kisu oiba yate tongan ba ma de oigada ba IDC abadi interdisciplinary course aiba tongan ba na koi da masigi knowledge sama multidisciplinary oigada bani aduna asagi na koi si aduna ni student centric hari basi not the teacher centric ojana classroom the piri ba basan lecture adu kakanan it is not sufficient mamang da tormi basi ojana school da college da school da class tauba satrana taba adu digest waraga larik paraga adu parikha da ibasi adu hojik te adu nate na ko internship kaina laiba course work kaina laiba dissertation kaina laiba akoi ki bhe kaina laiba value added course kaina mayam leire maside NCC gumba adu NS gumba adu yoga gumba adu good health gumba awareness gumba si mayam leire asina asi puna maksi karino habde globalization ki sapuni abise hainingi asigi laire kusam si student centric waiba taba nei koi asi teacher centric natraga system centric asi natte ko aina hajiri bisi aduna hajik samna haibada akoi gi nakoi gi kanogi siga lakchara bada yamna ai parengani kaktang ahung kaktang haragai losinjage speaker mayam amasu leiri akoi gi hairiba topic haibati yamna fajaba topic ni akoi mahiro nama oina mahiro yama oina mahiro look yaubada kana banatan amang ba amata leiti haibasi asigi program sinbiriba asimaksu All Assam Manipuri Student Union amsugi Guru Charan University unit na sinbani many thanks aduna
हाइरिबा आमसु असि लेरमद्रगति असिगी डिबेटिंग कंपटीशन सी ओरंदबसु आई अतोपा मन सिलंबसु जाय सिनि ताइना हाजनिस अदुना असाइगी हाइरिबा अकोगी मोशन ऑफ द हाउस हाइबा तारे मसी अकोई डिबेट हाइबसी अचुंबद जेनबनी मदुदा आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट लेगनी अदु चुमद्रगदि मा येनबा यारोय अदुगा चुमदगबद जेनबा हाइबसी ट्राई आर्गुमेंट होरकनी अदुना अकोगी प्रोटोगोरास हाइदना अकोगी ग्रीक की मासे ग्रीक फिलोसोफर नि प्रोटोगोरास ऑफ Abhidhara hai masi Greek kini aduna he was the Greek philosopher hai ba Greek philosopher as father of debate hai ma debate ki panthauni man hai ba statement am ta nahi panjaramge man is the measure of all things man is the measure of all things posak punamaki masa ki perspective laigani samna have the a glass of water man hairi bete man piri be statement asigi मागी कंक्लूजन असि इसिंग ग्लास से कनागुमा इसिंग मामद कोल जाए साब जाए कनागुमा इंब जाए कनागुमा मॉडरेट जाए मॉडरेट जाए नत्रगा मामद इंब जाए अदो मसा मसा की पर्सपेक्टिव मसा मसा लेजरीब पर्सपेक्टिव अदुगी मनुंग चले अदो पुनमक लोइने चुमी सारी बदु सिंगी मॉडरेट ओरी बदु चुमी इंगी बसु चुमी मागी मसा मसा ना मान तौरीबा मेजा मागी पर्सपेक्टिव अदु मागी अचुम मनी सिनिदा अकोइगी प्रोटागोरस ना हाइरी बसी अदुना असागी कनागुंबा अकोइगी डिबेटर हाइबदा डिबेट यावरीबा अकोइ इचा सिंगना डिबेट असिगी मोशन की अगेंस्ट पिरक बसु चुमगनी अदुगा फोर द पिरक बसु चुमगनी अदुगा चुम्बसिदा अकोइगी कनाना फजन पी कनाना पॉइंट जामना पी कनाना फजन एक्सप्रेस तवी कनाना पॉइंट कक्पंगमी हाइबगी मसिगी पॉइंट सिसु खरा हेना मरु ओइ हाइ बसिने आइना थमजनी बसी अकोइ ओजा अमो ओइना आइना जाम संबा एक्सपीरियंस अमत मयाम द शेयर तौजरमगे आई 1997 दगी अजे पाबो जोरंटा कॉलेज दा लेजेरी अदु याम रिटायर वगैरह बसे सही मरी खतंग आयरे मसिदा अकोइ वेराइटीज मोमो की छात्र ठेंगनाई मसिदा अकोई इंटरनल असेसमेंट मा कुंथा की यूनिट टेस्ट मा कुंगी अदुगा अटेंडेंस ना मा तारा की पुंसल लगा मा 30 मार्क्स की असिगी मतुंग द फिफ्थ सेमेस्टर की असाई मा यांखे की आबिसु लैबनी को अदे से खाइबा सिगो को प्रोजेक्ट वाका ने लैबनी मसिदा कोइना वेराइटी छात्र ठेंगरप सिगा कनागुंबा छात्रना असाई की आंसर से इरप मतमदा और छात्र सिदी फरीबा अथोगी अकोई दारी कोमा नाइदबा पक्की दे इसलकपा पेपर सही ठेंगना जई अदुना अखोइना मसी कनो इमेजिन तौजई मसी एग्जाम्सन से 100% नते अदु अयाम मतमदा चुमी नुपी छात्र सिंह अयाम बाकोई छात्र दा बीए फर्स्ट ईयर दा नुपी छात्र चनी यांखै लेबदा नुपा यांखै फादे याम नुपी गतनी करिगिनो खंदे अदो असिदा अकोगी यूनिट टेस्ट की जोमा तरोप असाइनमेंट जोमा तरोप सिगा नत्रगा परीक्षा की अकोगी टेस्ट परीक्षा थारक मतम सिगा हायर सेकेंडरी की फर्स्ट ईयर खंदे सेकंड ईयर खंदे थारक मतम सिदा अकोगी करि तारे आंसर से कोई मीने पिरप कमेंट Aristotle के कमेंट if a determinate human superior from the birth of a given society याम फजब कमेंट नहीं सॉरी ऑस्टिन की से हारी वो ऑस्टिन की if a determinate human superior से चप चाना दारी को मा याउदना थांगल कनी अदुगा मदुदा करिगुमा सोई बमदा लेरोय करागुमा छात्रना मसी दारी को मा नाई दबा साजल लगा इरकपा अजय परीक्षा मतमदि लारिक पाहौद्रबा कोइना लंगा लैबा अद परीक्षा दि नोकिंग द तो नक्सलाबा बाजार नंगरोय हाबगी नतागुम मदु सारगे इरंबा मसी अयाम्बा अकोगी निपागी छात्र तौ ओइगले नुपीगी छात्र नुपी ओइबा छात्र दि मसी अयाम्बा तौगंदे अदुना हमागी आंसर की स्टाइल से उरगा कोइना खंगबंगमी असा आइना हागिबदा एग्जाम्सन हारिबसी एग्जाम्सन मे नॉट बी 100% राइट अदुना अयाम्बा कोइना छात्र सिंह जो कोइना
अकोइना मार्कशीट पीबा मतमदा अकोइगी मार्क येंबा मतमदा लागो मतमदा अयामना आइगी एग्जाम्पशन से चुमी हाइबा तारे छात्रदी फरीबनी अदमको मोना लारिक पादबा कोइबा सिनेमा जेंबा मोबाइल जेंबा ngausinabadagi लारिक पाहौदबदगी अकोइ बाजार नंगनबा साना इरकपा हाइतारे मसी यारगदी अकोइगी इसासिंग हाइतारे निपा होइबा मसी तौबिनो यारगदी अकोइगी लारिक असि पाबा म चंगी अकोइगी कैरियर पाबा म चंगी समना हाइबदा अकोइगी एडीआरई हंदे से एडीआरई 2 नि आई जामद्रबदा आई जनता कॉलेज के छात्र तरागी मथक फंगी एडीआरई हंद किसी का एडीआरई हाइबसी नो नसु खंबिरी मयाम नसु खंगी दुनी आसाम Assam Direct Recruitment Examination 2 ADRE हारिबे ADRE की परीक्षा से 2 नि हद किसी अहम वन लोइग्रे असिदा फंगिबा मेटी मचा सिंह जामद्रबदा कुनगी मथकनी इन खंगबदा असिदा फंगिबा सिंह से पैसा मंगा गुस याउद्रबनी अदुना यारगदी नकोइगी बैकग्राउंड से सेगगदी नकोइगी फाउंडेशन लिंगगदी मसिदा करिगुंबा अमता अकोई गुस याउदे करिगुंबा सेल अमता पिजदबदा नकोइगी एडीआरई लैरे टेट परीक्षा लैरे अते अते परीक्षा मयामम सु लैग्रे मसी मेटी मचागी ओइना वी आर लकी एनफ अदुना अकोई बैकग्राउंड सेंगबम चंगी अदुगा डिबेट तौरोपा हाइबसी डिबेट ता तौ हाइबसी बसकी काना बसु मयामम लैग्रे मसीना अकोई करी कानै हाइबदा आई समना अकोई लांगनी खक आई मतम हारगा तुम लौजरे अदुमकु असि हारगा ये तुम लोसिंजरगे मरुना डिबेटिंग कंपटीशन जावसी छात्र से लर्निंग पीरियड नि लर्निंग पीरियड है लोब नाइते सीब तंब लोगदबनी अदो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस निको असिदा महिरोसिंग हारिब डिबेट जावसिना डिबेट जावा अमति एजुकेशन का मरी लेनबा महिलुबसिंग जावसिगी कानबा याम लैख्रे मसिना डेवलपिंग योर लीडरशिप क्वालिटी gaining practical experience, improve your academic performance, develop a sense of responsibility and accountability, provide a sense of belongings and communication skill. Nakoi communication skill ase oja komlana hai bodo nako loan thobatai asam da leragadi assamese khang batai adu silcha da bogadi bengali khang batai bengali loan khang ba machangi adu akoi ki chhatra sing ayam loan ki command jamna soli loan ki command solagadi akoi karma na mi machaga wari sanagad you should develop your speaking experience I developing your leadership quality so na hengalakani ngasi da yaureba akoi oja sing oja biren ngasi mantri obiramani masi amsu yauraba ojani oja se leader amani haibada kai ramani ngasi oja komla mang da phamiri koina amsu da hoji khobra yauri se oja komla asisu samaj sevak leader ni haibada haiman ba thokloi haibase thamjaningi aduna achai yamna samna haibada अकोई असिगुम्बा डिबेटिंग कंपटीशन अमदी पब्लिक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन छात्र का मरी लेना लुपसिंग यावबा हाइबसी एन ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट इज रियली मोर प्रोडक्टिव इन स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड होम समना हाइबदे चैरिटी बिगिन्स एट होम हाइबगुमना अतुना स्कूल दगी जुम दगी असिगुम्बा ट्रेनिंग प्रोग्राम असि यावद्रगदी नकोई द मई इकपा छात्र मा छात्री मा ओइबदा ओइथोक्लोय अदुना मई इकपा जामना अकोई क्वालिटी लैबा छात्र मा ओहनजा हाइबदी लारिक पाबसु मथौ ताय लोइना असि पुनमक्सि खरखा यावबगी सु दरकार ओइ हाइबसि ए थमजनी अदुना हाइ खरसे हारगा आई टेंशन जरगे थैंक यू